Ebi n'ebindi bigamberwe oburukuru bikurambura amashomero abwashema municipality abe natongoza ehurreji omuri Shema ahishomero lya Rebita Primary School omuri Ngoma Kagango Shema kandi ishomero nagira ngo niryo shime kuba riri icyo kureberaho. Iyo negamba almost buri shomero kora abo kuba ishomero ndiyenda security kumanya wataha muno washohora iki yakora iki yatwara nangwana n'umushomesa kumanya yaba kuya ku class ebitwarze atende kibindi yari yo nakora rero kurugeri izobe abo kwiko mwanya ogu nintekateka nkakiziba ward ninga Kagango division yabe cyo kurebera abwa security mwena ni habura abantu abari yo mu Kagango division nango no kutwara hamwe ihanga ryona aga government na yita mamani abo kwenda kurinda abana awaza security kezi kamera yone tuyamba kugira ngo twaba tracinga twababona kandi twaba kwata kugira ngo bareke kushisha entunguka y'icyaha tuyamba munonga bwo kwara abana kabo kushanga bateganisa batahi babo abamwe bayibanka kacumu kwa mutahiwe okuja abanyamyoga ombyo bwegise amashomero gashemerere kwejumbera omuhururu eji bucyarkari cyakubira nkibasika abazire bongere guterwa umuranga bahaburwe ahubwerinzi bw'abana babo ahabwo kuba kukwate sente ko zito mwana ngo agire kushoma kandi akito kintu cyo utarukumanya nikiba kiri kintu cyo cyakamunonga. Rebita Preparatory School we've introduced CCTV cameras and they are of many uses to us peoples and the school. Obwiro bwinji no shanga amashomero gatine fire extinguishers kandi oshanga hagira nke cyabaho katugengo mu rugwa barukaho kandi oshanga ebintu byinji byasisikara abarukwebembera amashomero muri Shema municipality nibenda buri shomero rigire za kamera fire extinguisher ebi n'ibindi bikongera kuranisa bigwereze byabaho omashomeraga umugande twagaruka aho murembo rambara aho murebezi bankore aha kanisa ya All Saints Mbarara Elizoba bakora ikibayita Kids Jesus March okwetora urembo rambarara campage tutongera abana ku rugo Marisa Gona aga All Saints aga Greater Mbarara twatunga no ku rugaheru omudinare nangwa nabandi bana abatari kujangu bari setting yitu konka campage bire amani simaranga mbe no muziro taretsero umwana akareba nke birya akahurira engere kutugarira busya kandi rya theme yitu yo mwaka ogwa ferirwe ekigendera kwa chaitu cyo kureta abana aba no kugirangu ekigambo cyarahanga omumfumu eshurabere n'ibiri ogwa mukaga ni kugirangu manyizo mwana umuhanda gwashemere kutora no bwari kura tarugurugamu mwena abana abantu ndatu barete tubawore cyo muhanda bukirikare kandi abanyankore bacigane bagirangu akati kini kwa kacirikabisi ebi n'ibindi bikorwa bwanyuma y'ukeze biro bishatu bari omu children camp etebekanisiwe abebembezi ba Greater Mbarara Dikonare ovebembiremo Venerable Reverend Patrick Atiri abwa TV West ndisenyomo Gideon na twachire Michael.